Reka nongeye mbifurize ibihe byiza mwese mudukunda muciye ku mbuga zacu nkoranyambaga, abantu dukunda bahereye mu ntara z'amajyaruguru, amajyepfo, burasirazuba ndetse n'uburengerazuba, yewe n'umujyi wa Kigali. Nabizi ko abantu dukurikirana baciye ku mbuga zacu nkoranyambaga baherera ikota amasimbi ni hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nabizi ko mwese, hafi ya mwese, abantu barimo kunyumva aka kanya mukoresha imbuga zacu nkoranyambaga ndetse n'izindi zitandukanye. Ndabizi neza ko kandi nanabihamya abenshi mukoresha social media zikomeye cyane zizwi nka WhatsApp, Facebook, Instagram ndetse n'izindi zikomeye nka Twitter. Nanabihamiriza ndetse nkanabihamya ko neza umuntu wese w'umupoliticier cyangwa se ukora muri politique, social, economique ndetse na technology, abo bose babaye badakoresha ikoranabuhanga cyangwa se imbuga nkoranyambaga, benshi mutwe twabona amakuru. Abenshi muri twe tubona amakuru ari uko babashije kuyipostinga cyangwa se kubishyira ku mbuga zabo. Nje ni Ismail Papi Muhinda mugiye kubona kuri no munsi turaza kwiganira cyane ku ikoranabuhanga, by'umwihariko ikoranabuhanga rya technology rigenda ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se social media mu ndimi z'amahanga. Yewe harimo abantu benshi kuri ubu ngubu batunzwe ndetse banagaburirwa n'izi mbuga nkoranyambaga, ari nako ndaza kuza kubigaruka kugira ngo tuze kuganira byinshi byimbitse. Kuri ubu ngubu benshi kuri ubu ngubu abatuye isi hafi 2/3 by'isi, ndavuga wenda 7 mu 10 batuye isi bashobora kubasha kugerwaho na internet. Nibura ubu abasaga 1.8 kuri 3, nibura bivuga 6.2 mu 10 basha kugerwaho n'imbuga nkoranyambaga cyangwa se basha gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ibigaragara nuko hafi ya bose 2/3 bakoresha urubuga rwa Google cyangwa se Google. Kugeza ubu ngubu mu gihugu cya Amerika 7 mu 10 bakoresha internet. Nibura bivuze ko amakuru atugeraho cyangwa se amakuru abageraho bo nibura bivuga ko hafi ya bose muri 7 mu 10 muri 7 basha kugerwaho n'amakuru bakoresha internet cyangwa se imbuga nkoranyambaga. Mu mwaka wa 2005 internet yo mu gihugu cya Amerika cyangwa se umubare w'abakoreshaga imbuga nkoranyambaga mu gihugu cya Amerika bari kuri 1% ku baturage baho. Gusa byiyongeye bituma kinye kugeza mu mwaka wa 2011 iyo bita Pew Research Center, iki kigo gishinzwe gukora ubushakashatsi mu gihugu cya Amerika, cyagaragaje ko abasaga 72 mu mwaka wa 2011 bakoresha internet. Ibihugu nka China, Japan, Pakistan, UK cyangwa se United Kingdom, France, Southern Korea, India, South Africa ndetse n'ibihugu bikomeye cyane bitandukanye, ibi byose bikoresha ikoranabuhanga by'umwihariko byazamutse ku rwego rwo hejuru kubera ko ari rwo rubatunze cyane. Imbuga zikomeye cyane nka Google ari nazo zihatse imbuga nyinshi zikomeye muri isi, zikunze kwitwa ko ari bo mama cyangwa se ari umubyeyi w'izindi mbuga. Kwiza kuri ubu ibihugu hafi ya byose bikoresha urubuga kandi ku rwego rwo hejuru saga hafi 70% mu baturage babo. Nibura hafi isi yose yamaze kumva neza ikoranabuhanga cyangwa se gukoresha izi ikoranabuhanga, akose nge nkunze kwibaza ese ni zihe mbuga nkoranyambaga zikunze gukoreshwa cyane cyangwa se zifite imbaraga mu gukoreshwa cyane mu baturage mu isi muri rusange. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Reddit, Pinterest, LinkedIn, Snapchat ndetse na WhatsApp, yewe twakongera nka Yahoo, Snapchat nari nayivuze, WeChat ndetse n'izindi mbuga zikomeye cyane. Isi ni zimwe mu mbuga nkoranyambaga zikomeye cyane muri iyi si zikunze gukoreshwa cyane. Gusa nibajije ikibazo ese nizihe 3 nibura muri zo cyangwa se zisaga 2 cyangwa zishobora no kurenga 4 zaba zikunzwe cyane kurusha izindi. Urutonde ndaza kuza gukora ntago ndarwo ruba rukurikije, gusa imibare yaza kugenda ibabwira ukuri urubuga rugiye rukomeye ku ruhande rwarwo. Kuko nka Facebook izwi kuri byayo, YouTube ni ibyayo, Instagram ni ibyayo, Twitter ndetse na Facebook bijya gusa yego, ariko nabizi ko Instagram nanone na YouTube bishobora kuvuga ko byashobora kuba byasa. LinkedIn, WhatsApp, Snapchat ndetse n'izindi wavuga ko bijya gusa nabyo, ariko se koko nibyo? Reka tuganire neza. Ngenda cyari Ismail Papi Muhinda ko nababwiye, bibutse ko mushaka kudukurikira muciye ku mbuga zacu nkoranyambaga cyane nk'isange bakanika Facebook,
ukandikaho Muhinda Ismail. Kuri Instagram ni isuma25 official. Kuri Twitter ni Muhinda Ismail. Kuri YouTube channel yanjye ni Ismail Papi Muhinda. Aho hose wankurikirana cyangwa se ukaba wadushakira ku zindi mbuga nkoranyambaga, cyane ko ikiganiro cyo gicakoza ahantu hatandukanye kugira ngo abanyarwanda ndetse n'abadukunda bose bashye gukurikirana byinshi bitandukanye ndetse banamenye. Gusa ngarutse ku ngingo yanjye, ndimo kwibaza hafi nibura muri izi mbuga nkoranyambaga ese ni izihe mbuga zaba zimijije amafaranga menshi ku munsi, cyangwa se zaba zirebwe cyangwa zinakoreshwa cyane ku munsi. Facebook kuri ubu ngubu nirwo rubuga nibura mu Rwanda tumaze kugaragara ndetse rwamaze no kugaragarazwa na kimwe mu bigo bishinzwe statistics cyangwa se kubarura ibijyanye na internet, Stat Counter. Iki kigo gishinzwe kubarura imbuga zitandukanye zikoreshwa cyangwa se zinakorera kuri internet. Mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka wa 2019 iki kigo cyagaragaje ko abasaga 43.58% aba bose bakoresha urubuga rwa internet. Ibi ndageze kubitondeka neza bivuga ko nibura Facebook ikurikiranwa n'abasaga 43.58%, Pinterest ikurikirwa n'abasaga 9.31%, Twitter ikurikirwa n'abasaga 4.23%, YouTube igakurikirwa n'abasaga 1.77%, Instagram igakurikirwa n'abasaga 0.77%, naho LinkedIn igakoreshwa n'abasaga 0.09%. Ndahamya neza ko Facebook yaba imaze kuyobora urubuga rutandukanye bw'iyi si. Gusa nibashije kubera ki WhatsApp, Twitter ndetse n'izindi mbuga zikomeye zitafite imibare minini hano mu Rwanda, kandi akenshi tugenda tubona byinshi bitandukanye. Gusa nahise nisubiza ngira nti ese ikoranabuhanga ryacu rya mbere byaba ryaratangiye ryari bigenekereje n'izi mbuga nkoranyambaga igihe zaziye. Facebook isa nkaho yari zihatse zose. Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2023 uru rubuga rwa Facebook nirwo rwatangiye gukoreshwa nk'urubuga ruganirirwaho ndetse rukanatangaza amakuru atandukanye. Tariki enye z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2024 nibwo Facebook yahinduriwe izina ikitwa Facebook kugeza kuri ubu ngubu nako ryitwa. Umwe mu bagabo bakomeye hano kuri isi cyane b'abanyamafaranga, Mark Zuckerberg, afatanyije na mugenzi we waciye muri Harvard University, Edward Severny, batekereje ku rubuga rw'isi ndetse rwakomeza guhungabanya isi kuri ubu ngubu bijyanye na technology ndetse no kuhanahana amakuru. Kugeza kuri ubu ngubu bahitamo kuba baha izina Facebook cyangwa se cyane ko batangiye bagira ngo ni Facebook. Uru nirwo rubuga nibura ku isi rukoresha cyane ndetse rukanakoreshwa cyane mu bucuruzi buhenze kurusha izindi zose, kubera ko urubuga rwa Facebook rumaze kugaragaza imbaraga zikomeye cyane ndetse ya mu bubiko amafaranga ahambaye. Yewe akaba narwo rubuga nibura kuri ubu ngubu rubika amabanga benshi y'abatandukanye bakoresha uru rubuga. FBI n'izindi nzego zishinzwe umutekano ziherutse gushinja uru rubuga kwiba amabanga akomeye cyane iki gihugu cya Amerika ndetse n'abaturage barutuye. Gusa Facebook yo ikomeza yihaka ndetse ijyana ku bushinjacyaha ivuga ko nta kintu yigize ikora na kimwe ngo ikikora no kurindira ndetse no kurebera amabanga ikanayarinda by'umwihariko by'abaturage ndetse n'abakoresha urubuga. Facebook yo inakomeza itangaza ko amabanga yayo cyangwa se amabanga y'umuntu ukoresha iyi Facebook idashobora kuyabishyira hansi ku karubanda, kubera ko kwinjira muri ibi ngibi bisaba password, email ndetse n'indi nka username. Ibi ari nabyo bifasha umuturage cyangwa se ukoresha Facebook kugira ngo arinde amakuru ye cyangwa se ibikoresha. Nta muntu wemerewe kuba yakinjira mu username y'undi muntu cyangwa se muri account y'undi muntu atafise Facebook account ye, yewe ndavuga nka email cyangwa se password. Ibi ngibi ababikora n'abahackers kandi nabo bararindwa. Facebook niho honyine ukoresha imyirondoro yawe yose ufungura uru rubuga, bisobanura ko ariho unashaka imyirondoro ya buri wese ushaka wabisanga upfa kuyikoresha cyangwa se uzi izina rye. Mu mwaka wa 2008 urubuga rwa Facebook rwatangaje ko nibura rwinjiza hafi asaga 35% nibura asaga biliyoni 1 y'amadolari y'Amerika. Imibare yaje guhinduka mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi warwo Sheryl Sandberg, avuga ko mu 2012 byazamutse ku kigero cya 90% ubwo bisaga nibura asaga biliyoni 3.71 z'amadolari y'Amerika. Uretse ko ayangaya kuyavuga yatunga umuryango wa paka upfuye ndetse n'abazukuru bakazayarambamo.
Gusa reka nze no kutambika hirya gatoya, nze no kureba hamaze gutanga akazi kenshi kuri benshi cyane, kuri ubu ngo hamaze kugaburira imbaga z'abantu benshi cyane mu rubyiruko, yewe n'abandi bantu bazikoresha batandukanye. Mu iterambere ryabo kuri ubu ngubu niho umusitari wese ashobora kurebwa, ndetse ashobora no kuba yashyira ibye kugira ngo bibonwe. Umuntu hore wese ukeneye kubonwa mu bijyanye n'amashusho cyangwa se ujyanye n'amashusho yirukanka cyangwa se agenda, ashobora gukoresha uru rubuga ngiye kubabwira. Imyaka iba yagatebo, uru rubuga rwamamaye cyane nk'urubuga rukomeye cyane rutangatanga amashusho ndetse rukanabika amabanga atandukanye. Gusa ku bingibi ntabwo benshi babizi. Ni ku muhanda wa 901 Charles Avenue, ni mu mujyi wa San Diego, ni mu gace ka San Bruno. Aha ni mu mujyi wa California, ni mu gihugu cy'Amerika. Tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025 nibwo Chad, Harry, Steven Chen ndetse na Jawed Karimo bicaye hamwe bagasangira ku gitekerezo cyo ko bashyiraho urubuga rushobora kuba bazoherezaho video ndetse n'amashusho agiye atandukanye. Mu nyigo z'uru rubuga byari bikomeye cyane kugira ngo bashe kujya ko bose bafite intego zitandukanye. Bamwe bavuga ko ari ibibazo bagiye bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi bakororaho babisanga nk'ibisubizo, ariko abandi bakavuga ko hari ibyo bagiye babona bagashaka gushyira ku rubuga bashobora kuba babona abandi bose batandukanye, ariko bikabananira. YouTube ruzwi neza nk'isanzura cyangwa nk'ikwisanzura ryo kohereza amafoto cyangwa se video cyangwa se ko bagaragaza amashusho atandukanye agenda. Uru rubuga rwashyiriweho kwamamaza no guhanahana amashusho atandukanye, indirimbo, film, ibiganiro, ubushakashatsi ndetse n'ibindi bitandukanye. Yewe n'ibingi ndi kuvuga aha ngaha ndetse n'ibyo ndi kuvugira aha ngaha, ibi byose ndabishyira kuri YouTube channel yanjye nanjye kugira ngo mwese mugende mubisobanukirwe ndetse munabibone. Ushobora gukoresha amashusho cyangwa se video, ushobora no gukoresha audio cyangwa se ijwi gusa, ukarenzaho ifoto abantu bakaza kumva ibyo ushatse kuvuga cyangwa se bakaza kumva ubutumwa yaza gutangiramo. Ibi nibyo YouTube yaje gukemura kugira ngo abantu benshi bashe kuba babikoreraho. Gusa kuri ubu ngubu Vevo, CBS, BBC na Hulu, izi mbuga zose zikora nka YouTube cyangwa se mu bice bya YouTube, gusa bikaba bitemeze nka YouTube, ariko abo bose barimo Karim, Chen ndetse na Harry. Umuntu yake bose bayoborwa n'abagabo bombi kuri batatu. Mu kuganira n'ikinyamakuru cyane muri Amerika, Mr. Karim yatangaje ko mu kugira ngo agisane igitekerezo cyo kuba yakandika cyangwa se yashyiraho urubuga rwa YouTube channel yagize mu gihe Janet Jackson yaganiraga ku mpanuka ye, ndetse anavuga ko ibindi bitandukanye byagiye bimuha igitekerezo n'igihe habagaho Indian Ocean Tsunami. Uyu muyaga wari ukomeye cyane, gusa akaza kubura amashusho ndetse bikanamutera ko yazanye igitekerezo cyo kuza yajya hanahana amashusho akoresheje izi mbuga nkoranyambaga. Yari umuyaga ukomeye cyane, yari n'ibibazo bikomeye cyane mu gihugu cy'Ubuhinde kubera ko nibura ino Indian Ocean Tsunami yaje guhitana abantu batari bakeya. Gusa nka Karim yaje kubura amashusho ndetse n'ikintu yaza kuvugaho kubera ko yanize itangazamakuru muri Harvard, ariko biza kumubangamira cyane kuko nta hamwe yari afite yavana amashusho. Harry we ndetse na Chen bagize iki gitekerezo cyo kuba bashyiraho online dating services. Mu 2025 urubuga rwatangije akayabo gasaga miliyoni zisaga 11 z'amadolari y'Amerika, ndetse hagati mu 2025 ndetse na 2026 rwongereweho izisaga miliyoni 8 z'amadolari z'Amerika. Izi mu itangura ryayo hashizemo imbuga zitandukanye, gusa urubuga rwatangiye rwita www.youtube.com. Kugeza n'ubu ngubu ugiye kwandika muri YouTube cyangwa se muri internet Google yawe wasangamo ibijyanye na YouTube channel cyangwa se video zitandukanye by'uru rubuga rwa YouTube. Uru rubuga rwashizeho nibura video ya mbere n'uwo bita Karim Jawed. Uyu nguyu hizo video yitwa Me at the Zoo, yafatiwe muri San Diego Zoo. Ahangaha nahakunzwe kugaragara inyamaswa zitandukanye. Iyi ngiyi yafatiwe muri no mujyi wa San Diego tariki 23 z'ukwezi kwa 4 2025. Kugaragara kwa mbere ko marijwe muri no video cyangwa se muri YouTube channel yari kwamamaza kwa Nike, aho Ronaldinho yagaragaza ko arimo kwamamaza inkweto ya Nike ndetse n'imyenda ya Nike. Uyu yari umukinnyi ukomeye cyane mpuzamahanga. Bidatinze tariki 15 z'ukwezi kwa 11 YouTube yaje kugaragaza ku mugaragaro neza uru rubuga. Ni naho Capital Sec cyangwa se Sec Capital yaje gushyama akayabo k'amafaranga asaga miliyoni 3.5 z'amadolari y'Amerika. Nibura mu gutangiza kuri YouTube channel cyangwa se kugaragaza kuri YouTube channel, abasaga miliyoni 8 cyangwa se views miliyoni 8 baje kureba uru rubuga ndetse n'ino video baje kuyireba.
nibura kuva mu 2011 masaha 48 nibura mu munota hajyagaho video. Ibi byaje kuzamuka kubigera ku masaha 60 buri munota hakajyaho video cya kandi irebwa cyane. Mu 2013 byaje kuzamuka bijya ku masaha 100. Mu 2014 byaje kujya ku masaha 300 hamwe no mu 2017 biza gusaga ku masaha 400. Nibura bivuga ko mu masaha 400 buri munota hajyagaho video nshyashya ndetse ikanareba ku rwego rwo hejuru. Ibi ngibi bigaragaza neza ko YouTube channel yaje kubiha nk'igisubizo gikomeye cyane ku bantu bagiye batandukanye, kubera ko ukeneye kureba video itandukanye cyangwa se kubyo yigaho kuri video agenda ku rubuga rwa YouTube channel akaba byinshi bitandukanye, yaba muri gospel, muri cycle ndetse n'ino film ndetse n'ahantu hatandukanye, documentaire, ushaka documentaire yose cyangwa se umuziki wose, yewe n'ibiganiro bye byose, televiziyo, ibitangazamakuru ndetse byose bitandukanye bikoresha YouTube channel. Ndetse natwe yewe nanjye isuma y'umuhida ndayikoresha nibyo. Umwaka wa 2006 tariki 9 z'ukwezi kwa 10 Google yatangaje ko iguze urubuga rwa YouTube akayabo gasaga billion 1.35 z'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga yose yaje kwinjira mu kabati ka YouTube. Umukono waje gushyirwa ku masezerano kuri tariki 13 z'ukwezi kwa 10 2016 neza ko bivuga ko Google yari maze kugura urubuga rwa YouTube. Kwiza kuri ubu ngubu urubuga rukoresha abakozi basaga 2800. Ni kimwe mu bintu bikomeye cyane muri Amerika, kubera ko imbuga zitandukanye ntabwo zikunze gukoresha abakozi benshi, gusa YouTube ikoresha abakozi batari bakeya. YouTube ivuga ko nibura kuri ubu ngubu mu mwaka wa 2019 tariki 3 z'ukwezi kwa 9 izashyiraho ubundi buryo bushyashya bita Nintendo 3DS. Uru buryo buzabukoreshwa cyane bunakomeye cyane mu koza amavideo ndetse no kuba bwamonetizinga, cyangwa se abantu bakunze gukoresha YouTube barabyumva cyane kugira ngo bashe kuba wakemerwa na YouTube. Uburyo bwizewe kandi buhambaye cyane. YouTube ivuga ko nibura imaze kugira ku nzu zayo z'abagabo batatu bayifunze cyangwa se bayifunguzaga. Nibura bivuga ko mu mwaka wa 2050 YouTube izabura urubuga rutandukanye n'izindi mbuga zose zibayeho ku isi, kubera ko uburyo bizafite butandukanye n'izindi mbuga zose zakoresha. Tugarutse nko mu Rwanda, ubu ngubu YouTube yabaye akazi ka benshi cyane, nibura benshi bashyizeho channel zabo zitandukanye kugira ngo zibahembe. Ibi ngibi abantu benshi barazikoresha cyane, kubera ko nibura icyo bavuze nko kwihangira imirimo, YouTube channel yoroheje aka kazi. Abasaga umubare tutaramenya neza cyane bakoresha YouTube channel kugira ngo bibashe guhembwa, ndetse nanjye ubwanjye nshaka kubikubwira ngo kugira ngo bashe kuba nahembwa, nanjye ntago byangwa nabi. Gusa YouTube channel ibasha gushyira amafaranga atandukanye ku buryo ushaka guhembwa bitewe na video washyizeho, uburyo yarebwemo ndetse no gukurikirana muri rusange. Ibihumbi n'ibihumbagaza bikurikirana abantu bagiye batandukanye ba star, ari nako bahembwa. Buriya kubona umuntu ahembwa cyangwa se yakinjiza amafaranga ku buryo bwa online izo video imwe gusa niba bitangaje, ariko icyo bita technology ndetse na internet kimweriko imbuga nkoranyambaga. Mu rubyiruko benshi batandukanye ndetse n'andi bantu bakomeye cyane bakoresha izi mbuga zitandukanye nka YouTube by'umwihariko barahembwa, kandi koko nibyo. Ariko wakibaza ese niki bakora cyangwa se niki wakora kugira ngo wowe ubashe kuba wahembwa? Nawe nakawe ahasigaye nahawe.